Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Ebusia for Akwaba Shonko Enko and Fama Too Much GH and Amoni Eguso Amushe. Medi Dinana Ama Uza na yedi share studio not just training issues ebre and aso. Sesia day am no eka say de oko NDC for akacha ye ni jensem kwa omani aje isi amomate asem de ena te say womo edi won we say na woni say atadwe de obi aka ya bebu atadwe ne mate de asem de ba dia na te say akoma no aye light na te say elite de nsusu so bebre de ba obi ti ni de enwum to obi de ni de chilling omo de enwum to me patro say yewura your former president John Dramani Mahama wa kire ni members no enwum sonko pese womo ensha say womo eto esan nkunimdi a EC announce say womo enya na mo be kai a during the 7th of December basically the 9th of December no na ensem kakra bi ema no meso wabato no emuni echire ewo Techiman South a che say enunti no declaration or result no command that entimi amfa ma but anka result e digina so ye declaration no na biem so no na member of parliament wodi nkunim ewo sa constituency no Techiman South or not say e dispute NPP for chain NPP for so NDC chain NPP for so chain amache say koye man so sembebre amache say during the collation of results no kwampo no yete say mentem wase kra ma no mi so ama etututuo baye man konfo mienu bi kra won kan amache so mo hwere wo enkwaya ya amache say yemu dodo na ekasa ets about what de enka kebi mami kebi chewadwe na me chewadwe na eden ko wie ewo etuo emu na ne niemu no manso training ye chi na kwese NDC for one protest one demonstration protest omo ye no eso abanfa so e de ama na ma EC ababonte e de betudwa se Techiman South seat no enokwasem womo ne di nkuni ewo munti seat no NDC for de na no na nam so ama womo frankatu for yewura John Dramani Mahama wa babonte the pink sheet EC e de betudwa no so e de posti e de ato ni page so na ebiem so no waka e de akire the supporters for says see ade je nyuma womo entuni this is my story, this is my song, praising my savior all the day long sanyum we no e Christopher nyumo see ade je NDC supporters nya engine tum no womo nyinka womo enwuma womo to da enwo na say womo fendi rusie say nyankopon asane abesra womo edu womo asema mama ma che say Techiman South sita no womo nemo ni tuem say womo di nkunim na yempese de be mom no se ada one pink sheet no say na sifate womo so womo di nkunim sa so no na EC ade atuma se ada seat no ye de amomo atese womo candidate na we member of parliament for Techiman South na ensem way ebeto dwa na Ghana for ka say dabi o de akika koyi de ya kwa say EC bibi wo ho bibi ase bibi hyewa ye nhye de bie mu pefe because sebesi ne efi 9th December besi enne the 22nd of December afi ena tasadia NDC ka fi na be da pefe se no krese Techiman South seat no omo dia na no pata se presidential seat no so no atese omo so no so no omo dispute wo no atese won so won aba nsem a womo nti womo ase womo ebetimi aba se womo demonstrate ko enim womo protest ko enim no ebetimi aba se ba beda pefe se womo na afa na 7 December so ewo ye chi aya ate se enche enu so bebe mu aye be inauguration nti se si ano de akeka ko no nukre bi ba be de be change de enim se be inaugurating on that day ana se ye fa ne se we ya na aba na favor mu nti te se etu echa ewa ha esi ano Ghana for adwomu ayomu ntata aye nsempi onipa adwemu nanso ne niamu no si eti o man Ghana mu de ne etimu de bebe bia so no ye de be so mo nti ebusafo ye de ni edi nsem no echi se si ade se wonima Techiman South NDC for a seat eno no ate se EC a confirm de betudwa eno pink sheet so what they akan wo de ma abibi a kire se anakwasem se seat no eye wo mo de a wo mo ena di enkunim e wo mo nti ye bi se si ano seat no ya je atuma
ene na aba no so no se presidential no yewura John Dramani Mahama wofa ewo Techiman South na no betima sesa ensunsu aso ayenya de dada eno no isi no edina so ede declaration, that is the percentage ede ma yewura your sitting president na Akufo-Addo edi nkunu no betima sesa na esi ade aba na besa to foforo ana ebe round off ama just say ensem no ayepi woni patirim nti wonso adwenkyere no bomodi anefa kan wo ewo ye comment section wo na biem so no follow yen ewo ye Instagram, ye Twitter handles at @tumagh_, Facebook also too much gh na me kam say dwumeko bi ebo ye twimdom e ma ye de dwumede we ebremu na Mama Juliet Ventures. Mama Juliet say wo kitchen and once you see one kadia and answer with living room and up say endi mudia no abomodi afa the number no na wa friend no na say wa about 24/7 or you available friend and no waje so or ye nationwide delivery enti and fa hu baby a wo bia friend keke na want to out ebiem so loan master wo say fa nkai bo we enfa ma abanye dwumayefo a wo mo affordability e wo mo pay slip so na ebiem so wo say mo je market chia edifi controller and account office wo mo say bronya we so we planning holiday bi ana event bi a say we sika wo kra wo nsem no enso won a wo purpose ade aka wo no nye nipa nim say nipa wo stories bebre okọ nipa nchen a obeka stories bebre a cho wo mo say we de bra bo ma kache ne for wa this year no ebeto wo manim no wo mo so betima ye wadwuma within 24 hours e de amount that is wetin nya sika no e de sponsor wa wo ho na we chia na kakra o mo interest rate no e da form uche krampo a won tipo say wo yi sika bi kra fi ho e de chi o mo kan nti eye enkai ba loan master for SCF amamo no nti wo sa problem bi na wo hia eye bosia na no afọ mo number no na wa frɛ wo mo na ebiem se kan full neat roofing say bronya we de wo dan no so no e se bibia nche se wo di bronya wo dan no eso bono ayedada mu etutu ensem aba ho bebre we de enya asem denden bia wo mebo so foforo e de mama na ye neat wo de neat roofing e de mama wo so wo dan no atwa neat na wo so age abo ho abaso bode nti se wo dan na so eye eboso a na wa fro mo no ma ye e de mama bebia meti sese a eye Raise Beauty Parlor and Closet. Raise Beauty Parlor and Closet ebusa for oba wa hu sese wo pie ako program bi na pese hu sese no endim wo bi ehu won ka se wo de musonko dia mesre obowra ha se e wa beka free pipe no message so me manicure pedicure makeup attire bags and pabwa bibia bi oba wa hu sese hu nyama bia e wa se nti bomodia na hye ne so medin edena na ama owusa na me ya adoma e be se de shabi makramo.